May na mga anak ni Flor. Ay! Ako ko mama. Plug dyan. Hindi siya ingat. Ang kanina ko sa Immortalize sa Karisyon. Nakakakuha apel sa podcast nila. Wah. Basta may reaction si yung mama. Ipaninglan ka. Sa podcast. Lingaw na siya. Chika tawad. Ah. Plug dyan ang TikTok sa yung mama. Ayaw. Ay, follow ko an. Ang iyang fans kay Florist. Run yan. Ready naman. Wala, wala. Alasing ko na call Ay, time. ko ganahan din rin. Wala kay choice. Sige naman, sugod na ta. 1, 2, 3, rolling. Wow, wait na ito sa iwan ka mga tumapers. Sige, ipila-ila. Left and right. Wala ang Remy X Mark. Wala ang Sige na, oy. Introduce yourself. Oh, char. Mic test. Hi everyone, my name is Beverly. Ako na yung si Kevin. I love it. I love it, guys. Kalma dahil. Di ganda pwede nung mag-abot ang tanan. As in. Hindi ka mag-abot mo sa Karina. Maghuot na ta. Yeah. Anyway, this is our 6th episode! Oh my God. Oh. Sige, sige for na, this game. episode, but before ta mag-game na ta for this episode, ako yung game for everyone. Sige. Ano sa imo? Tell us, how's your weekend? How's your... Pero mga tanong naman sa gyud ta, how was your weekend? How was your weekend? Ikaw na, how was your week? Well, I just came from New York. Very fantasy. I just arrived back home like 2 days ago. Lakas. You can't relate. We're proud of you, Omega. Wow, na parang mga achievements. Nag-New York pero ang kwarta $100. Pero thank you sa akong auntie and uncle for bringing me to New York. The auntie and uncle. It was such a nice Kuya trip. Alex. Amazing trip. Parker. Shoutout sa Amex Premium. Nagamit yun ang lounge sa Amex. Ah. Pero yeah, so much fun. I think sa akong age na I would say dapat yung makaadto tag New York. If given the chance ha, dili pogso like maka-US visa and with the resources. Yeah, that's true. Experience good kay well bata pa kay ngano ang New York maglakaw ra ba gid ka. True. So well makalakaw pa adto jud New York. That's true. Kay para di dali mo sa antiil. Beautiful. If you can describe your trip, If you can describe your trip in like few words or one word, describe it. I love that. It's worth to revisit. Oh. Yes. It needs second time yun. I think ang complicated lang was ang pag-uli but the rest, ang trip, The rest is Wait, but what about ka you na? can't sit with What me. about the expenses? Like food, like, Sorry to say but, mas mahal siya dito kaysa sa Vancouver or Vancouver too Yes, expensive? I would say. well, Canadian dollars. Yeah. Yeah. yes. Lagi, pero pwede man sad nga in Canadian dollars kay maura. Dili mo, Mas mahal yun siya. Yes, Mas mahal expensive yun good siya. sila. Unya, sorry to say pero flop ko nilang food. Flop. Ilang pizza. Uy, kataso standard sa Filipino. As in, wala dyan ko Sa connect. Bisaya. Himarap kami sa kanan ako. Dili man ni mo approve sa Hippodromo Village. Wala men! Shotab ang. Oh! Pero nagdangkin bang ko. I know you the best. Oh, Na-miss na sila yung Bavarian. Sila course. nila. Pero wala sa itong usang choco butternuts. Kabantay. Okay, anyway. Yeah, that was the trip. It was Wow, really, really congrats, fun. Omega. We're Kung so makaadto mo happy New for York, you. ibalik ka Vancouver, makaingon mo. Mao ni Vancouver. Oh! Nag-drive yung kahilas. Dako kay ang New York na like As every in. street. Kuan gid siya sigla. Di ba diri? Sigla diri sa Davis Street, sigla diri sa Gastown. Dito di mga napo pa ka street. Kaya grab unya dagang kay billboards nya, Yeah. led ang billboards dito. Makaingon jud even Toronto makaingon ko I think times 5 ang Toronto and very diverse. Ma-amaze ka sa mga tao. Pero bucket list, stage play, nakatanaw ka. Yeah, Broadway the weekend.
amazing kay ang production dai. Makaingon jud ka, wow, asap natin to. Pati Local makaingon jud ko. Asus garibi. Uy, amazing kay ang Broadway, ang ilang production, ang lights, ang Yeah. everything niya. Nice. Ang kana po ang show nga mo gitan-aw ang ni Play as Glenda, mura po si Ariana Grande the way siya mo perform. Nice. Unya, Malindo ko. Ang noun sa ni Alpha ba? Yeah. Mura siya katong original katong first ni kanta sa Frozen ba? Hindi Hindi na na sila. same sila og noun. Pero amazing. All cast. Nice. Perfect. Nice. Happy for you, Omega. We're Thank happy you. for you. I hope ka mo makaadto sad mo. I've been there once. Make it twice. No, that was like 8 years ago. 8 years ago. That was 8 years ago. Sorry mo share sa ibang weekend, guys. Ay, makatupong, ana, ay makatupong. Mao ganit. So dapat gid mo adto kay para you can sit with me. Very nice space. Himo man kahila sa symbol. Very nice space niya. Pero di naman sa makaadto kundi tungod sa kong uncle ug auntie. Thank you, Auntie and Uncle. And happy birthday kay Ate Pam. It was her birthday Happy birthday, Ate celebration, actually. Pam! Pag May 13. My birthday, Camille. Oh, Camille too. Marky! Happy birthday, Marky. Ay, daghang ba birthday? Dapat mag-party data kay birthday celebrants. Come on, how was your week? Ako, birthday nasa na. birthday ni Marky. So we went to Whistler. Nagkuan mi dito. Di ba mag-snow? Ang first day nag-hike mi Tunnel Bluff kay mao man na mo birthday hike man mi ana every time nag-birthday si Marky. Kuan ra siya kanang okay lang 2 kilometers nga very steep. So mao na to ang super Highlight. kapoy then after ana kay mura nag-walk in the park. Charing! Ganun ko mag-hike. Kuyog ako sunod. Sunod, kuyog ta. Sunod. Mag-hike? Then, after na, nagpuan mi, nag-book mi Airbnb sa Aspen. Nindot kayo kay, Oh, I wanna go to Aspen. it's so beautiful. Kauli. It's so beautiful. Wala yung asa. Wala ko siya. It's so fun. Let's go there. Naghatag ni nga kamera. Wala yung ikaw. Nasa ba yung topic no? Kalingay! Criminal ko. Sorry, so okay, mabundok ko. Ano ang mga mamilo mo sa ba? Ano mga animal? You off me. Dapat ikatawa? Ikaw, Bev, how was your How was week? your weekend? Trip ko kayo. Oh, it was good. Nothing too special, but birthday sa akong daughter. Baby. Happy birthday! So of course, video call, pinabuan, cake ko no. Gimana ka? Kuan. Ni-request jud siya na, Mami, can I go with my cousins down to the pool? Yes, diretso. Ikaw, Mega, how was your week? Very productive. Ay, laban. Nag-enjoy sa rent. Natulog lang ang May At least, nag-enjoy sa rent. So, naran dyan mi sa balay the whole 3 days. Pero mugawas mi kay magkuhan mi, walking mi sa Muntan 1000. Tamang ko nag-walking. Asa mo nag-walking? Yes. Dito mi sa Queen's Park, Moody Park, Burnaby Yes. Park, yes. May video call dato, di ba? Yes, a video call. Kalam mo dato. sa Sa walking, park mo uy. ang weekend. Yes. Kaya Kaya 10 steps yun. yes. Ah. And naka 9 hours sleep. Wow! Sleep. Ala, uy. Luxury na dyan sa... Then, may short story. Laban, that's the time. I-share na yun, go. So, pag third day, Oh, that's so funny! Very short. so pag Monday, wala ko na tags nga, nakita ko falls sa Squambles, Ma'am Quam Falls. Na, ito nga, Ikaw nito. nag-as in, so mani, uy, bato niya na, ako nga, ay, magkuhan ta mahal, at ito sa falls, Monday, anana, idugay mo ko nakatog pag Sunday, so yun ko niya nga, nag-andam na dyan ko snacks, drinks, anana, igugma, nagpa-alarm ko 7 a.m., pag-alarm ko nga, hindi mo naman nakahapon. Cancel lang sa unang tulog. Naunang topic. Ay, nag-hours. Hindi mo naman nakahapon. Second point. Mayo ba eh? At least 9 hours ang sleep. Priorities. Umiyan na lang na, uy. So, ang akong gandam na boiled egg, ako na lagi ka. Di pa mahaw. Nag-picnic sa balay.
magbuo. So, mauto siya. That's fun. How about you? How was your weekend? Nagkwenta, nag-house sit, nag-dog sit. Kaya wala ko nakapaling sa New York. Yeah. Ako sila ingnon. Ako Yes, din sila. Brother. Ano yung reviews? Dili. So on me. So on me. Uy, shout out sa inyo, mama. Uy, Si Tita Flor. Sa mga TikTokeries. Uy, ate, shout out para follow mo. Okay na to. Okay na to. Kailangan mo. Hi, Tita Flor. Hi, mom. Just watch and listen. I hope you're proud of us. We miss you so much. Maraming nag-ulit sa dilik. So, sabihin niya sa'yo pag-house sit. Wala naman, dahil mga naman to. Sa'yo niya ba ti partner? Nag-dog sit truck ko, and I cooked so many quads. Ayan! Ni Chika siya. Yeah. So, yung giko. I know how to Satis cook lang. butter shrimp now. Wow! Pasikatin I na know niya. how to cook salmon. Wow! Highway salmon. Nag-ready na din ka sa ibang pagbalhin. Parang transition to that. But nabi, kung loto. Wow! Discover it's my natural ability. Storya mo yan. Ilawan na mi ha. Of course. Labi ang ikas kung ma. Wow, gan. Wait, pila na ka days Ilawan dito? 3 days? No, 1 week. Na-cancel mo lang flight. Cancel mo lang Ah, flight. wala. Extend po siya house. Extend po kong housing. Na-cancel na lang flight. Cancel mo lang flight. Pag uli nila, na uli na pog ko. Pero unsa naman snow gyapon dito? Unsa No, naman? it's warm. Warm na nga Warm. dito. But during my stay, nag-uwan, dag-o. And dito is where? Edmonton. Edmonton. Yeah, I was in Edmonton, Edmonton yeah. for... Layo na kay New York with Edmonton. Haluin ako. Dito ka Edmonton. Ay, di ko mo. Ayaw. Wala mo kung ma-apply yung US visa. Di mo Di, apply na mabuot. ako. Sunod na sad. Sunod na Parang sad. voyage ko sunod. Sunod na Pwede sad. ako, Rosa. Dala ayan. Hindi siya mauli kaya green card na. Kita na siyang kuhan dito. Ato nagminyo. Bitaw. But yeah. Anyway. Nice. Nice weekend. Nice atong weekend. Yeah, of course. It was a long weekend, Bia. Yeah. Victoria Day. Okay, so sa atong episode is I want to play a game. Wow, what game? Wanna play a game? Kabat naka-play naman siguro mo. Init lang sikat sa TikTok nga kuan nga S-game. no. Nag-M game. By the way, Okay, so for this episode, guys, is magduwa tag imposter game. Familiar man tanan, di ba? okay. So I'll be the game master and I'll send a message kung kinsang imposter and stuff like that. Okay. Okay, so ako i-message ninyo ang category. Okay. I-group chat niya ron. And ako group chat. Ako ipakita sa screen kung ato lang i-flash ko unsa ang i-flash lang nato unsa ang word. Okay. Sige. Ready? Yes. So, ikaw sa mo decide kinsang imposter, no? Oh. Okay, game. Iba. Okay. Ready. Ba siya magbuot? Yeah, tanan. Easy round lang sa ta. Okay. Game. Yung mga hinayon ra ba daw mo? May Ay, chika. wow. Offend. Grabe. Na-offer na nga to ang madam. Okay, ni-message na ko, dili magsaba ha. Magsaba, di ko siya. Hala! Charot. Game na? Magpaabot! Oh, unsa ba? Sige, check your phones. Ay, ipakita ang message. Check your phones. Nag-message na ko ninyo. Okay. Miss ko malagi ni. Are you ready? Okay, ready? Dapat paana ha. Ako, anak, ako una. Kamu rin pagsabot. Sige, paana. Go. Go. Hala. Mountains. Why? Sakto ka. Mountains. Natagig mic doy. Ay, wala yung vibe na mag-share data. So, ako na ready. Kuan. Ugma lang tatiwas. Happy. Happy. Happy na siya. Pinaka-simple. Happy na siya. Ako po i-flash kung ginsang imposter. Oh. Sige. Sige, go. Asa daw ba? Mas ba nga kasi babaw? Pero
Katag nag-word sila tingsi. Naguraw na dito. Isulti niya yung answer. Traffic. Oh. Traffic daw! What's happy ya, traffic? Grabe ka Sige. far out. Oh yeah. Green. Gano'n green. Gemaster. City. Sad. Gloomy. Okay, gloomy. Murag si Kev ang imposter. Ano ka mountain ako? Green. Ako? Dili siya. Wala, murag siya ang imposter. Murag ikaw ang imposter kayo sa my heart. Judgmental Kaya alam ko na dyan na. Para dili maabalik na rin ba? Alaban na. 40 minutes naman sa ta. Umabo na lang. Ang babalik ko. Any word nga mo relate sa Sa topic. sa topic. Sa topic. Wait lang. Siyempre, what's your topic? Imposter naman ka. Okay, ang voting. Uy, excited. Weather. Ah! Ay, gloomy na pa yung weather. Four seasons. Hey! 2 rounds lang ta. Ayun, 3 rounds last. Sige, last siya. 3 rounds na. Prepare na ba siya? Ay, impostor na ka daw. Naragi ay. Wala na pa yung word. Yeah. Kuan. Diverse. Very HR. Okay. Active. Oh. Mura akong vote si Kev. Ano ako mo? Gamay ka. English. Ikaw, Juday. Ikaw yung first Juday. Great food scene. Huh? Great food scene. Great foods. Great foods. Great Sige. food scene. Okay, it's time to vote. Who is the imposter? Bev. Bev. Mag-vote pa ko? Ikaw, kisa mo ha? Pwede ka mo vote. Feel na ko si Karina. Karina. So, kamot tolo, Bev. Okay, so it's... Mura so, si Kevin, Ang man. thing is, if Ako may mag-vote. Hindi, kaya ikaw wala ko pag Follow your first. heart. if ang majority marong, Daw si imposter. Daw si Yes, imposter. that's imposter. Sige, Bev na lang. Kaya di ko sila matter kay Duha. Mm. So, kanina pag imuha. Okay, final Dili. is... Bev. Yeah, Kung balik ikaw, ka. kung ikaw ako, Duha naman Ay, si mag-recap Bev. sa ta. Unsa yung words? Ako words, mountain, city, City, diverse. Ikaw. Ano, nakalimot ko. Happy, gloomy, active. Pinakalimot ko sa first. Imuha na kay Traffic. traffic, weather, Weather, English. English. Imuha, green, green, Ano sa pa to? Grass. Din four seasons. for season, and yeah, great Great food foods. scene. Ah, Ayun yeah. ako, kung kinsa ang imposter naka-gets na siya unsa ang word. It could be. Okay, ready? Mojo ni siya. Siya akong vote. Siya akong vote. Ito naman si Bev. So, majority gihapon si Bev. So, it doesn't matter. Sige na. 1, 2, 3, kinsa ang imposter go. Laylay mo. Hindi ko mag-vote. Ako ang game master. Laylay mo. Again, 1, 2, 3, go. Laygin mo. Wait, kami Kaya duha. ako dyan ang duha. Majority si Bev. Majority kayo Duha naman sila. Okay, so, imposter, reveal yourself. Ako. What ang green boy? May kuha ko ba sa Ako dahil mo kang green. Sa kakuha sa Vancouver green. Nature. Nakaguess ako pag iog.
Unsa timo? Happy. Happy. Ah. Ako Yo, yung shit, gituyo. traffic ang Vancouver. Downtown. Gituyo. So, ikaw Bye, bye. downtown. Ako yung gito yung happy. Kaya pag yung nag-mountain, klaruha. Uy, kung Gani, actually, na-include. Ako sad, Tayo, ako sad. happy. Pero pwede ka pwede ka maalam. Wala May ka- ka- Mo to nakaabi na ako si Bev Impostor. Ako sa very generic magod si Happy. Ang ako ang priority ato kay si impostor dili Di makasabot. Oo. But Ako then, sad, ako ang sad. sabtan ninyo kay ako ang impostor. Okay, si Happy man sa very generic. Yeah. Okay, may ko. Manada, di lang Actually, mag-explain God. mo, mana. Okay, daog kang imposter, so, So, Game Master? dili ang, Kaya siya lagi yung game master. Sino na Game Master para maka wait, saan consequence? Ay, like question! Ano gani? Spicy question. Ah, na, So, kalabot safe. Ay, ang kisa 2 votes man, so, pildi si Bev. So, Ah. since nakakuha 2 votes si Bev, Yeah, dili siya imposter. Oh, di siya imposter, so na siya spicy question. ano din? Oh. Si winner na lang ang most spicy Oh, question. kasama ka na ni Bev. Ah, confirm ani. Sige na lang, ano man dyan, random. Sige na. Spontaneous. na siya. It's not manok in the pot if it's not random. Yeah, spontaneous. Question. Anything spicy. Anything spicy nga, pwede mo makancel. Everyday mo kita. Sige lang, for our viewers. Yeah. Ikay kami ask. Ikaw may winner, so you have the one. Yeah. Ano ang question? Anything You're outing spicy. mo. Wala ka balo. Ang example is the last time nga spicy question is Lights lights on on or or lights off. Ano na, good fun lang, good. Ay. Give. Ay. Ang hugawan. Sige, spicy question to Bev. Sige. Kung hadlock. Wa siya na hadlo. Ito. Spicy question. Yeah. No. What's your kink? Oh. What's your what? What's your kink? Ah! Tamang question. What's your kink? It's my kink. Ano sa ang Wait, cake? unsa sa ang king? No, Wa- explain Your unsa man kink. siya? Your fetish. Fetishes. Ang cake ba man guna Your ang kink. Like your sexual fantasy. Ay, Go Bev. Pwede man din extreme. Oh. Something kuan lang, rag. Friendly kink. the unfriendly kink. Koan, to answer the question without getting too much detail, Yeah. PR trained. I love it. Ano, is Really? to control without acting like I'm in control. If that makes sense. She's a commander. Manipulative. She's a commander. Stop. So you may think you are in control, but you are not. Ay! Anak lang good. Mega non. Grabe ka di. Diba? Kung maglibog mo, libog lang mo. Actually, That's a fair answer. Very safe answer. ChatGPT Amazing. na lang ninyo, guys. They are trained. As in. Isa lang research yun sa example. Subjective na sa inyong We won't elaborate. Subject to change. your own interpretation. Yeah. Imagination. Yes. This is Because a free- imagination is your Imaginary. limit. Baby's come. Ang sarap ng... Ay, nagpapagit ka po unsponsor. Very Yeah. Manitawag manifesting. Sige, Okay, game. next. Oh, usa na ka spicy question. Okay. Gusto mo siya mag-game master na po? Gi para kapil ka sa game. Okay. Oh yeah, makatubag sa kag spicy question kay mapildi man Ay. ka. Pili. Ang goal mo rin, hindi ko na sisend. Grabe kayo. Sige na kakuan na mo. Ikaw mo, message na kita ko. Katikasan ba? Init no? Wala na ko initi. Actually. Nag-aircon na Actually. Oh, ginitan ko. Okay, so for second game, ako ang game master. Okay. Yes. So, I love imposter that. has been Period. sent. So, magsugod ta. Uy, isend ka tag sa Ato babalik sa tapaana. Nga naman. Ay, Revy ako si Revy. Sige, paana. Okay, paana. Pwede man niya, like, bahalag siya, ato barong ka mag-start. Ano ba? Depende. Paana na lang. Kulbaan. Katag, send og message na yun. Katag mo niya cellphone.
Bayan si Kangagi, mas isa na kami. Pa ilagay. Joke Ako lang. ng HR dad. Yeah. Sa second game, Yeah. ako ang game master, so nasalan ako ang imposter. Okay. So, mauni ang topic. Mga topic. Mauni ang topic. Ay, imposter kita na. So, na ang imposter kita na. Ay, ako si Marichan nga gana. Yes, guys. Sige, kanin ka mo pa. Sige, go. So, mauni ang topic. Uy, Tara, umayong. Mauni ang imposter. Okay, sunod. Magsugat Sige, ka go, ng Beth. siya ang pildihan. Sige. Ocean. Okay, period. Ako? period. Island. Pila ko sa Karina. Indigenous. Feel ako, wrong akong word, pero I think so. Kung wrong, hindi wrong. Kung mo perfect. Ala! Okay. Hindi ko pwede ano ito. Chinese garter. Ocean, island, indigenous. Populated. Sakto! Ay, sakto! As a population. They are populated. Valid na to, valid na. Sakto to. Ikaw. Okay, Bev. Boats. Populated man daw. Okay mo. Tribe. Tribe. Tribo. As a tribal. Ikaw ang. Ay, mabuang ko ni nga game do. Dali, uy. Wait lang, kung muna na. Kita sa ulo. Kuan. Pwede man 2 words, no? Oh. Iconic music. Oh. Seafood. Bayo. Kami sa seafood. Sakto. Naisip ko dito. Seafood! Ikaw. Mga na seafood. Dito, uy! Madungga na. Sige, hinitan. Para dili makuan. Sige. Para to add on that. Chicken. Chicken. Ay, tumayo. Ikaw, Car. Ikaw, Mega. Lahat ang sipot ko siya. Kino-grab natin. Ako. Kasi kung katawa. Danger. Danger. Uso. Ay, tinubay. Ikaw. Last one na ni Dayo.
Last or pakaulaw. Grandma. Oh. Say what, Day? Fishnet. Animation. At least na lang, nag-redeem niya yung Oh my God, you made it. Unsa day? Ayaw, wala. Oh, sahod na ito, kinsahay, pastor. Oh, wala, Ayo. Di ka tago. Pwede ka. Dahil kung wala ka nahaliw pag-una. Ino mo kung gikuan kilaglag. Sige ko. Sige yung first word. Sige yung first word. Indigenous, Great food. iconic music, and grandma. Imuhaon sa... Ako akay. Ocean. Yeah. Pabir sa dayo niya. Ocean. Kalimut naman sa ako Nagidibo. Ocean. Boat. Boat o chicken. Chicken. Oh my God. Island. Kagets not boat. Tribe. And then danger. Oh, sa'yo mo Ano sa mong gets? Moana. Ay, waliki kay mi dahil sa akuan. Population. Nara seafood. Sakto ka sa sino may crab. Populated, boy. Population. Population boy. Populated. Ikaw magod. May pipa. Bugana ka. Ano ang food? Kaya kung lulawin mo na. Jumon oday. Kailangan ka na yun. Zero population. Nagtingkad na po ko. Ano man ko siyang indigenous, so nagtingkad na po ko Canada. But pag ingon mo niya nga grandma, nagtingkok ba si Coco niya pag Moana ay animation nakaget sa mga kay ako na-get. Mabuang kus population na. Paggawa mo kung pag Sabi ka lang nga, break sa ta-break. Sakita. Sakit ang ulo. Okay, Mega, pili man ka. Spicy question. Again. Sige, na-question dire. What is a secret fetish or turn on that you've never told anyone? Grabiha man. It could be non-sexual. Yeah. Like, what? It could be anything. Nga wala na ko giingan anyone. Ingon mo karon. So, mo na ni mong confession. Unsa man? So, pwede nun kay Baus. Ikaw ra good. Like, naman kay marriage certificate. Lagi kasal. Tara mo student. Kasado. Lagi si Edwin, hindi malipay ano. Malas Edwin, naunsa na akong anak. Ano kung ano siya? Akong anak ni Tiwalag. Nag-Canada lang nausap na. Kasi naman abroad naman, Liberated. Oh my God! Mga comments. Unsa man. Okay ba if fetish ni siya pero usually kanang ang amuang let's say ang amuang do it. Among do it kay basta maghinagwa ay mi. Fetish na ni mo. Mana So, kung magwaon ka, mag-agib tayo ka. Anahon siya mark kayo. Mao na among foreplay, yes. Mo na ang term. Like kanang dili gitiko kanang kung naglingaw-lingaw lang like magstorya mi mo na murag oh this is it. Sana. Maghagwa. Yuk. Lahi naman yung hagwa. Ganun siya. Cute ka, bibi. Ito ang gikuha na cute. Okay. Mao na siya, mao na. So, murag laughter is your foreplay. Yeah. Siguro na katawa. Siyempre, nagdili sa akong bana na tayo. Nice kay Grandbong kay dili. Awas-gawas na wala. Ay, nako. Gusto mo one more round? Or Yes, one more round. Siya pa ako. Ako. sige, one more round. Like,
Basta personal ay makabalo ko ako imposter personal. Tags ka, may heart happy. Wait, 2 rounds lang. Ay, Two group chat, rounds. Okay. Juicy day. Wait lang ha. Okay, let's go. I-flash ang word. Mainamangan ni siya ang category. Ang category. Imposter. Imposter. Ano siya? Imposter natin eh. Yeah, ikaw na like pili kung asa magsugod. Yes. Ready? Ano ka ni Kev? Ako man. Para maglusod. Asa ni topic? Ay, Sakpa na Ay, dahil. imposter na ka, day. As in, wala namin. As in. Okay. Ay, lumilong Beverly. Oh. No. Ano din mo react ang game Nakulbaan na master dahil. di ay? sweet. Ooh. Pwede. Lutaw siya. Oh. Ikaw na, Day. Ay, ikaw, si Kuan Ricky sila. Sagret? Sagret na. Ala na si Seg na. Okay ba? 1 hour man ang podcast. Wala ko yung ma-think no word. Ikaw imposter. Eh di ako problema ba? As in. Gift. Lo, Beverly. Oh, katawa kay Beverly. Ano ka sa nanimo? Gipalingot tas kanina. Nagala na siya. Okay. Go, Bev. Tutoy mo ha? Sweet. Sweet iha gift. Packaged. Ikaw, Car? Delivery. Actually, Amazon. Ramo ka, Nadyo masakpan. Ikaw katawa kasi ikaw. Ikaw, ano ba? Ano sa nanimo? Naku, word nga yun ako na. Charot, symbol. Ang sopa na niya! 2 rounds siya ha? 2 rounds siya? Wala lang. Sakit na kayo mo ko. Nagkatawa eh. Mata-mata mo kuya Togs. Staple. Ay mo tubag sa spicy question na ni Ron. Gaya, uy. Ano sa tuyo mo word ganina? Bigyan sa tuyo mo ha? Gift. Ano yung word ya? Asa man? Staple. Staple. Sweet og staple. 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 Karina na di ko baan na. Game master card eh. Ano ba ako sa mahal? Gaya. Nagduda ako ni Sam. Agay na unart. Cart. Cart? Isa na cart. Inita, uy. Cart nga mo. Cart. Shopping cart. Ala, na-coach ha. Nasa siya yung kuan. Cart. Okay, cart. Koan. Ako ang word. Kay last round naman ni. Last round na ni. Red. Nagdugo. Ang ilong ni Karina. How would you answer it? Religion ka lang. Ano mo? Red as your lips. Listen ka ayo. Famous.
Sige ko naman ay. Laban na. Sige, recap. Sige, recap. Recap, Kev. Go ahead. Sweet and staple. Okay. Ikaw. Gift and card. Ako kay packaged And red. red. Sige to ako, souvenir, Really? Sign. symbol, Symbol and famous. Sige, voting na. Voting na. Oh. Sige, point kinsa ang imposter. Point kinsa ang imposter. 1, 2, 3. Ano? 1 on 1. Di ito. Nya. Usa Isa siya. ito ko. Siya. 2 ka. Final answer. Go. Okay, game. Imposter, reveal yourself. Okay, kinito ba? Kung bebe sige nagtalos ba ako di kong tanaw rin. Cart dito. Kasi ang word. maple Maple syrup. syrup. Last word ni mo. Gift. Ano siya sweet? Ako sweet. Unsa ba pwede ka? Matalo ko lang duda ko. Ay, nga ko gift. Sweet gift. Pero ako kay wala akong water bottle. Bata yung si symbol. Kasi symbol ako guys. Nga na naman famous. Actually, Ah. ko siya guna-uli. Kulitot tayo kung sumalay. O sige. Gusto ka dili makabawa. Kasi may pili. Ikaw na spicy question, bro. Siyang pilti. Apay, ano? Bawa. Ikaw man ang point. Tudlo si imo ha, si Ben kita ang Iski na bibili ko. Siya mo question, di siya may dakon. Okay, question for you. Okay. Nganong mangluod ka? Open forum. Ako na ito bagon. Ulba. Ito yung mga question? Ano ito yung rason na lang the jacket siya? Okay, gusto niya ask it. Baka sa kalbo na lisa yun. Kasalina sa lisay. Sige kaniya. Ay, naku. Unsa ang what is your favorite body part sa imong same. partner? Ay! Oh, it's a partner? Ay, good. Ano sa man? Body part. Ako na Dili siya- tag dili yun. body parts. Kaya sumikislap na mata. Word! Higher or lower? Upper or lower? Yung feet. Food fetish. Nanong feet man. Nakay thing with koan. Ano siya food fetish yun? Nakay thing with nails. Nails. Look, excited ko. Kung mag-something mo, kiss kasi ang Dili ko. Pero I have a, di man siguro, a fetish, pero kanang, basta clean kayo, ganahan ko. Ano ba, sige pa yun, pangingo ko na ba? Pingo ko na iso, din na ako. Inuit man. Iso na ang ko. Siyempre, masaktura. Ano pala ha? Masad ba yung akong kuno? Baby, pakita na sa camera. Pasikati daw mi. Sa inyo lang. Dahil gabi, inita. Uy. Ano init ka ron? Extra init lagi ka Okay. ron. Okay, that's the end of the game. Yeah! So far. Yeah. Makamahal. Ako may impostor yawa. Klaro mo siya rin. Safe mo kay answer. Eh di ikaw na. As in. Famous. Kasabitan na. Kasi mo ka namin yun, flat. Attention pa kay siya na pasangulan. Kasi tayo ka nang, abi mo kung siya yung imposter. Pinadugay ka makatubag. Di sige pa siya hunahon. Magsusubo mo kaya tubag. Kamalo mo siya sa topic. Kaya safe kay answer. As in. Okay, congratulations. Ang mo yung gift. Pinatingkag souvenir no. Abi ba na souvenir. Amazon? Ayo. Ako cart, para add to cart na lang. Ito no, ako sa... Ang chat tong card. Actually nga, alam ako nga ng Cartman. Pero, ikaw na akong gitig. Tungkol sa Ikaw? package. Mura. Oo. Ano ang sa'yo na sa
Actually, sakto. Pero sakto man gud kay ang gift. So mo nang Mm. perfect ang gift. May dyan ni mamakak. Many gifts. Kuman! Nahuman? O siya ka mo. Nag-donut jud. O siya ka mo. Populated? Wala. Unsa may gusto ko kwanta discuss na quickly about sa nahitabo ron sa Philippines. Unsa man? Uy, controversial. Ako controversial. Si Unsa man? Bato, Ay. gigukod. Naunsa naman yung Pilipinas, no? Hindi, gapaka-wow. As in, na news ta Wala na sa ko ingon makakapa-wow. asa kita na news. International? Basta na For sure. na write up ta, di ba? Dagham. Kapila naman na. Eh. Kakahiya, my God, Pilipinas. Ano na? Yes, maikog mo sa mga lugar nga na war karon, please lang. Nagtinarong ta din hiba niya pagka-awar man mo eh. Mm. No? Yeah, gimot ang laughing stock sa naing. Di, dapat ang ilang i-focus ta ba? Unsa mga contingency plans nila para sa With the inflation, inflation, with the worsening traffic. Ang focus sa kuan ba kay wala mao. Oh. You voted for this, by the way. Da. Controversial. Y'all voted for this. Wala naman ko ka-vote. Ginaw. Kaya ngayon ba? Amo ko ka-vote ni. Wala. You all voted Ba, for you this. know? Meta maka-elect ng better leaders eh. True. Like Filipinos deserve better, Yes. please. Yeah. Nako'y hot take, ani. Go, Yeah. Mike. Feel na ko if you're not upset on what's happening, you're part of the problem. Yes, you're too privileged. Yeah. Well, tinuod man sa good, like, kada bitong uban sa mga privilege, no, kay, di man ko sila ma-affect on whatever's going on. Kay, they can get whatever they want kasi privilege man sila. True. Afford ba Yeah. But sila? not, dili man sa doon tanan. Dili mo kay dili Oo. tanan. Ang the problem with some of the people nga privilege, dili mo Yes. speak up ba, but we're not we're dili mo sa wala sa ni obligate ta. Pero Hmm. sa katong mga privilege nga ni speak up Jud. We appreciate. We appreciate you Oh. guys. Thank you. Yeah. And Especially ka ng louder. Medyo mga More tao of nga, you, please. privilege ra kayo, dili mo fit in sa shoes sa mga dili privilege. Ay! Especially Ay, pinag-uubukan. Nadyo platform na mo speak up ba, na Mm. loud ilang voice. Yes. True. Nadyo influence. Mm. We appreciate them. Yes. And we appreciate our journalists. Oh, Yes, true. thank Yeah, you. The journalists sa Pinas. Yeah. Ano pag content ng vlogger man yung imo source ha? Mm. Grabe ni Jed. Mao yun. Ano content creator man Wait, yung Makatawa ko source? ba kanay uban Wala man tao. ni journalistic standards, bias man ah. Dili sila mamilo sa journalists because bias daw. Bayaran sa daw. Kay whatever the reason. Pero mamino sila sa vloggers. Gani. Nga mamino mo sa vloggers kay dili sila bias. Mao Jud. Di ba? Yeah. Nga di mo mamino sa journalist kag istadihan man na nila. Mm. Di ba? And Crazy. then, this is not to take sides. This is not to take True. sides. Yeah. Pero We don't have any colors, we by the way. encourage everyone to be well-informed. Yes. This is not about any political colors No. anymore. Yes, that's true. Whatever is going on sa politics, Yes. it's really just the government and politics ang problem. Yeah. It's not about you. Di man sa ingong abig mo speak up ka against ka sa government. Yes. Di ba? It's not about that. And it's rightfully so. You can Yeah. like call them out. We are just pro-Philippines. Yes. Well, And Pro-Filipino. pro-Filipino Mana- people. Enough to grow ang time na where we kuan gani pick colors. True. Yeah, we have to pick nga kana ganing right fit, Yes. right person to do the Yes. job. Dili Okay. tanawa ta karon. Yes. Makauwaw lang jud. True. Like as a government official, you need to demonstrate or display a certain level of excellence. Yes. Dili kay magdagan-dagan mo sa True. Senate, and the Senate is an institution gani niya. Mm. Magpakauwaw mo, magdagan mo, magdrama-drama mo, Facebook live mo. Oh my Yeah. goodness, that's really embarrassing. Wala lang. Petty lang ba? I'm so sorry. Pero petty lang ba? Like, ganun ka, kamustahon mo. Whatever yung mga tao sa laylayan, kumustahan ninyo. Yeah. Yeah. Nonsense jud siya. Frustrating kayo actually. Frustrating good kayo nga. Yeah. I'm so tired. Ay, Charis. do! Stop. Wala ang luoy ba Dali ya ha? ay dili ka mo absent. Ay, Ang luoy ba ya ha? Isa ka tube yung kanang dili gyud ka afford. Yes. Ang kana yung nanrabaho og yeah, tinuod. middle class. Yeah, so mo jud ang luoy ba. No, nya. I don't know. Tinod mo bilang giingon jud nga ang mga politicians they don't want intelligent voters. Of course. It will boil down mo good sa kuan. Sa culture sa Really Philippines na kana Mm. gani. Ang education system gyud nato.
Yeah. Smart, gusto mo mag-smart shame ang mga Filipino. Yes. Kana po. Kasi sinaservice. I honestly believe nga dili pobre atong country. Yeah. It's Rich just in that resources. kanang we are just run with the wrong people. Yes, correct. You are the correct. Ay, corrected Sabi ko, you are the corrupt. Correct on Dahil TV. na like, nakulak No? na. Ayun po, like, mga tao ba, like, if mo speak up against sa tao nga, I don't know, if makakita ka saan nga sa mga imong gisuportaan during election and he's doing something wrong, it's okay nga, tunlo ni mo imong pride. Yeah, it's okay to change your Yes, mind. Yes. to change your perspective. Kaya you can just turn a blind eye whatever is going on Yeah. sa Philippines. And in this time and age, ha, like, diba bita sa concept of algorithm, ha? Like, if you are, you know, pro a certain party or whatever, then ang tanan mo gawa sa imong algorithm is pro ra gyud ana. So like if you have friends who tell you nga, uy kani mao ni iyang gibuhat, dili ni sakto, like it's okay to change your mind. And don't take it against you or don't take it personally. Like, have an open mind for discussion. Yes. No? Nasa quick ka ng fun comment. If you don't wanna pinpoint or like name names, drop names, like ako, di man ko ganan ano mo drop names, pero pwede comment in general. Like, Yes. kasi imong nakitaan. Like, Yes. ako, nakakita ko ato, I would say, pakauaw jud to. Mm. Like, day, makauaw jud siya. You can always Kayo, no? Yes. Ako'y nauwaw sa ilang. Yes. Yeah. Uaw jud siya. You can always condemn the action. You can Yes. not the person. Yes. Yeah, Yes. Pero- if My God. Ano you're siya, born it's there. frustrating, but I guess ako personally, like, we just really have to pray for our government nga na ay mag-change sa ilang hearts, matarong sila. Kaya at the end of the day, they are in the position. If we can change our minds, sila pod, you know, they can change their minds pod and Oh, say, good. oh, this is not the system na I wanted to build when I started this thing, di ba? So, Exactly. like we have to pray for our leaders, we have to pray for everyone. Yes, pray for our Mag-vote country. na, kanang ang voters would be smarter. True. Like even online, like pwede gyud ta dili mag-away. Like pwede ra gyud ta nga Exactly. mag-discuss, mauni. Yes. Like, akong friend group Gani, lahi-lahi o kuan. Political belief. Oh, Yeah, political beliefs. pero- But then we're still Yes. friends. Yeah, because we're very open to Open-minded. discussion. Yes. Oh, and that's why We're so comfortable talking about this. Yeah. Yeah. Lalo magutang open-minded ang na despite who we voted. yeah. True. And that's why important sa jud ang ani ng mga platform no to talk Yeah. about this, be open and then have the opportunity to More talk to your friends, to talk to your families about these types of happenings and discussions kay stay open and stay informed. Ano tong mga Yep. like Obvious we're naman. really rooting for the first time voters. Yes, please. Na Especially sa new new generation. generation like the late Gen Zs kind of sila. Oh, and I also wanna say lang na, so syempre kanang mga new voters, no, magkakuha sa sila information from parents or from older siblings or from older friends. Kanang, and sila, let's just say thoughts nga dili gani agreeing. Pwede ra gyud nga you don't make them feel nga, oh, you're so stupid, you don't know this. Yeah. Like instead of taking that stand kay like educate, like kanang okay, why do you think Constructive that lang. way? O kay baka nga ingani from this source mao ni siya. So like pwede ra gyud na peaceful gani nga discussion. Kay kung sa ato ang level nagagugot na ta, how much more sila dito na they have all the power. Yes. Also ba, it's just so sad to think na politics has become a sensitive topic. It shouldn't be. It shouldn't be a sensitive topic because this is all about us. True. Diba? Our future. About our future. Yes, but like, hello, nga nung sensitive topic mo na, it should be something that we can talk about. Kay, Because they don't want to offend their political idols. yeah, which is wrong. Which is wrong. Don't idolize your Yeah. 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 politicians. But, may wala siyang personal attack noon. yeah, Exactly. the problem is people are taking it as personal attack man good if maigo lang pride ba. O mura siya talagang sa artista, kanang fan kani ko ay, Mm. kung dili ko ganahan ani Oh. nga lahang. Team niya, ni-change. Grabe mo ka fanatic ang Like it Filipinos. shouldn't be like that. Kay Fanaticism culture. At the end of the day ba, ang luoy gyapon kay kita. Yeah, Kaya sila naagapon sila kwarta, naagapon sila sa power. Yes. Kita. At the end of the Taray mo day, kayo away. gabi eh. Skincare. yes. Mahimasa. At the end of the day, good night. Nakayamukan itong sad politiko. yun kaayo. Kakita mo atong bago lang na, I mean, it's not political nga kung ano aligned na topic, pero kuan lang siya kanang day to day nga display of kanang disparity gyud gani nga unsa ang kanang
o unsa ang kahimtang sa ato ang mga kanang Ordinary kababayan, Filipinos, yeah. ordinary Filipinos. Di ba na nag-trend nga driver nga tigulang. Yeah. Katong na Jud bangga, akong diba? heart. O di ba gikuan siya ni Ivana, Yes. tagaan siya regalo niya, Yes. explain siya nga Tindahan. nga hindi ako yung binangga ako. Mm. Pero sabi nila ako ang may kasalanan. Yeah. Very Kanang sad. very, kanang Like, ikaw na lang mo ang compromise nakabangga niya ka. day kay, if I'm correct me if I'm wrong, but nakabangga niya day BMW. Oh. Like if ako Kita day na ako hindi na BMW, car. gibanggaan ko og jeepney driver ni naog ang jeepney driver nga wala gyud nagparis ang chinilas o ang Exactly. magkasuhay pa ta day. Exactly. Kana palang daan pildi na ka. Exactly. Like we can be compassionate. Yeah. Kana ganing murag ana lang siya ba? And imagine kana nag-viral. What about situations nga dili Wala na mag-viral? hibawaan. Yeah. Diba? Siya nag-viral siya so nakakuha siya og donations from people who are online nga nakakita we want to donate asan ba yan si tatay ano si Ivana ni reach out niya. That's good, diba? That's the kind of influence that we want to see. Pero like what about the people nga wala Na, Wala wala na viral, videohan or like, whatever. but suffering yun, Yeah. suffering kay wala gyud kay services, wala kay sakto nga unsay ma-offer True. sa gobyerno nimo despite you paying taxes unsa pa na ang imong gikuan. And also ba, I would like to kaning appreciate na pudlo. I don't care at this point. I don't care if like the influencers or vloggers are using it for content, but like as long as you're helping, just help. Yeah. Dahil lisod na gid kaayo, like you can use it for content as long as you're extending help. That's all. Kaya mo rin kinahanglan na lang sa mga tao ron. To add sad ana ba like why not? Why not post something good? Yeah. Like, ganahan gani kita mag-post og kanang Yung kasab magbuko mag-away, magkuan, grabe kita ka ng mga hate, grabe kita mo bash tao, kinsa atong pwede i-bash diha as if we know their lives. But it's easier for us to dislike someone than to Gani, so like, Awayo it's nila ang good. vloggers, Oh, diba, like, mga it's like- good kung sila nag-donate, kung i-post na diha, kay para, like, that's a good influence. So people would see nga, oh, this would work. I'm gonna earn from this, then that would allow me to also Help share others. more. True. And also like other vloggers will do it the same. Kay True. kita man sila. So at this point, ay mo kasuko sa mga vloggers It's a na win-win. It's a win-win. making it as a content. Because at least True. they're doing something. They're trying to help. Diba? They're doing something. Unlike Yeah. the government that's supposed to be doing something. Exactly. What a funny what a funny Kaya naman na government. Pero nga Sagway daw sila na dili rata funny. Diba? Like, nami kayo like, asan mo pagka-international student, hindi mo speak up. Dako kami gasto, sige kami katawa. Period. Yes. True. But that's nice. Ano na siya nga Pero from. makalaw sila ba nga aware ta of what's Yes, happening. yes. We may not share. We may not have the biggest platform yet, Yes. but we're always willing to speak up. Yes. This is for our friends. Kung Yes. gusto na share nga Yes. aware pa, pero dili biya busod ang news diri. Like wala ba Yes, yes. So Yes. I just wanna say nga dili ang ato Yeah. ang information is Kasi from mo actually, it's a effort you make Effort you make sir. tanaw news. Yes. We try to be informed. Yes. Informed. Okay, naglagot na ang mga tao. Naglagot na ka. This is not fun anymore. This is not Nanginit fun na. anymore. No, if kanang sa tawag ani, make me into discussions with other people, then discuss about it. Yeah. It's fine. True. Yeah, then kana lang, let's be nice. Let's be nice to each other. We are talking about our future. So, pwede ra gyud mo mag-discuss ay dili lang ta mag-away. And then again, kung feeling nimo hala sakto lagi na imong gisulti, it's okay to change your mind. Yes. And it's just really ego. It's okay to nila na lang. Ano, keep an open mind and Basa lang jud basa, research, tanan lang Keep an yun. open my power. Ha? Ay, Power. open-minded ka ba? Yes. Power. Magkaksasakyan ka. Power. but at the end of it all, Ano siya, the I making think, of a corrupt government. I think ang kuan lang nun, let's stay, like, be humane. Oh. Have compassion and Mm. you don't have to be always right, just have to be kind. Yes. That's true. Sa Twitter to na ako nakita. Twitter. Ganun, Twitter Academy. Twitter Academy. If feel ninyo nga, padung na mo mangaway, maglagot na mo. Breathe in. Mm. Breathe out. Ano? Breastfeed. Anyway, for our last sabihin ako, series of questions. Ang pangutana. Serious, right? The pangutana, yes. Wala, grabe. So, I have series of questions. Iba.
Are you guys ready? Kuyaw. Yes. Yes, Game Master. Ano siya ang pangkuan na to? Pang wrap up. Yeah. Pang pangutana. Ang pangut. Okay. Kung ano siya questions, you guys will just choose one. Ay. So, like, na siya choices ba niya? Would you rather be this or that? Ay. Nadagan mo mechanic. I'd rather be me. Kalarsisa ba? I'd rather have bad times with you. Good times with someone else. Awit Iconic. I love it. Sige. Sige. Sige, ikaw na, Mega. Okay, ala, uy. Nagdali ka? Ano yung ani ang sanina? It's giving mantel sa ref. Maduol, di ka maduol. Ikaw, kanila sa imo haya. Ano, Okay, ako for you Wala first. na ito na, day. Paano man ka? Would you refuse to answer? No, wala kay choice. Ay. Sige. I will walk out. Would you rather have unlimited free food or unlimited free flights? Obviously. Obviously. Yeah, free flight niya, mo visit ka sa country, ang talk about pagkaon, mas turyaan raman na. Kumukaon ba ka? Okay, ikaw na Right. Ako? Why? Quick reason. I want to explore. I can just drink water. Ibalik sa trip ni Bokya. Di na din ata, pero gisapot You're not the only hungry. No, but actually, ang free flight, kailangan say free food sometimes. Unlimited flights, oy. Di ba? I love it. Thank you, Ate Mimi. Ikaw, Mega. Would you rather be able to read minds or see the future? Ooh. Oy! Read minds. Ano ko Heavy. Ano man? Aray. Read minds. Kay, it's better to be present. Always kanang looking forward to the future. Yeah. Okay. So read minds. Anxiety ba? As in, ang anxious tayo. Okay, ikaw, Bev. Okay. Kuyaw. And there was silence. Okay, would you rather never use social media again or never watch movies or series? Oh my God. OA. Sa mukha! I think I would pick never to watch movies or series. Oh, no. Yeah. Of course, she needs social media. She needs to know Yes. anything about the Philippines. And your family. The world. The world, yeah. Mm. Ato lang kung tanaw sa Facebook movies. Ay, kaya short one, no? Kaya mga hindi. Pangitaon na lang na ako. Yes, girl. Part 1, part 2. Magiging parts na. Ano ka? Numakit yung refresh. Gusto ko tawa ko na. Pero may mga series sa TikTok ba? Mutalo ka, awesome part. Part 2, madali. Okay, ikaw, Omega. Ako. Pero nga, Jupili. Say mong ganahan, ang right or ang left na tiil. I love it! Lamang kayo kay fit. Asa mo ulit daw? Asa banday? Wala ko rin siya! Wala siya. Rider kay kuya. Kasagaw, please. Sige, mag-agit kuya. Naka-feel siya, mas ginawa siya dito sa kwan. Okay, Omega, for you, would you rather know how you die or when you die? Oh, I love that. Bumilok ko sa Corina, bro. So, would you rather, like, makabaw ka unsa ka, how will you die or kanos Kanus Ah. Yeah. Why man? I can prepare myself and I can let my loved ones know how I love them. Oh. So, I can spend like Last moments naka-plan ko kung saan ako pag-spend akong days ba. Laityan mo. Ugay ka na siya. Pero yeah, mo na siya. Kasi kanang, yeah. Career, sad no, makibaw kung naunsa ka. Exactly. Yes, no? Final destination, girl.
Yatay, subak ko. Let's say, I don't wanna let's say, think about it. it Yeah. involves like lamisa. So, Pisti. kanan, lamisa, bro. Final destination. Sige, piliin siya, day. Tarunga, day, ha. Ay, ako like Kani. This is very, dili, uy, very seg ang branding. Wow. Amex Premium Owner. Naka-lounge. Would you rather have unlimited money but no friends? Or amazing friends but struggle financially? I would choose money. I would say. You know why? I can buy you. I can buy your apartment. And this condo. No Uy, way. magaling ang Pati ka lang, ito in money, yun. Actually. Ito. Di ba na nakamega mo? Attract naman ng friends. Yeah, sa kwartahan ka, mga no, magkwarta yung mga. Pero mga ako. Gabi sila nga question, uy. Diba? Pero kins, may kamo. Dahil mo ka na to dahil. Kaya mga no, kwarta mo mong piso. Ano sa koy? Oh, cute, no? Ikaw, be. Money. Money, uy. Kasi ko, I struggle financially. Money. Sagot ko ng friends. Hindi ko makikita ako pobre. Parang Money, hindi di ba? tayo makamot-amot. Mag-down sa bawas. May mag-niano ka card, ah. May mag-niano tag Canada para magka-friends. Ay, di ba? Magka-kwarta. Hindi ko friends. Uy, Huwag mo ng friends ng tanan kay Naam Tag. Kwarta. wala ko common. Money all the way. Yes. Bakit lang? Yes. Ilaban ang money. Money can buy you happiness. Yes. That's We love you, money. Happy New Year. Si money. Okay, that was so fun. Thank you so much. Oh my Thanks for having us. gosh. Uy, Thank you for having uy, us. dapat naghihapon mo sa next bisita. episode. Sunod na, after pila na sa ka-weeks. Kapag kagkawat. Ay, yung sa banda mo na guy. Huwag ikaw magsupo. Ano nga naman vibe check? Yeah. Kasi siguro sa So, time check, 10:47 p.m. Grabe, no? Guys, for your info, 5 p.m. ang ko. Nag-shoot alas 9. Bugno na pagkaon. Ang pasta, gi-microwave pa. Bugno pagkaon, nigahi na po. Dahil ang coffee din, nga pang alam na, wala coffee. Ako tabi, good. Wait, but guys, thank you very much for joining us today. And Yeah. congrats, Pundok in the Pod, for our 6th episode. Yeah. Ha? ano ba sikat mo? Masikat Ato man ang Pundok in the Yeah. Pod. Ay, kapag walang main cast. Ah. Para may ka recurring characters. Popping in and out. Yeah, you know. So, thank you guys. Again, kuyog na punta sa sunod sa episode 7. Kaya hopefully, nanapod may additional friends nga magkuyog. Thank you very much, Kevin Bell. Yeah! But again, my name is Revy. See you again next episode. Ako si Kevin Di Ay. I'm Beverly. Karina. Alright, salamat so much everyone for joining us ani nga tapok and we hope to see you again sa sunod nga Pundok in the Pod! Malingaw, 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 malingaw na. Okay ra ba sa kay malingaw na? Importante ka nang malingaw ka. Okay ra ba sa kay malingaw, 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 malingaw na. Okay ra ba sa kay